Abajubi ahanyanja ya Kacero mu district ya Lakai na Kiruhura matongwize huru yo kuhagira President Museveni mu Karura karkwisha. Aba bashabiro kwegaitira hamwe chwere government okubamanye kabakwatiraho. Cooperatives z'abebi nyanja omuyihanga lyona turebe ngo abajubi n'abakozi abakora mu factory bagira cooperatives as government eri kubasa kumane yamberamu abantu bahanyanja abo kuba government yegereze sente nyingi mwana muzigamba PDM emyoga supporting all cooperatives in this country. Nyena mugambire bwa RDC naho narebo abantu aba n'abantu ba movement afande no kimanya ibirungi byo bakorere no bimanya okatuyihamu guhagwabwara hariya mweno jya untunzigaka ntwitwaki. Abebembezi bwa nyuma yo kubugana abajubi ahanyanja ya Kacera bagira mu district ya Mtyana ahanyanja ya Omara kubugana abajubi boko nabo bagamba nabo. Patira dala burunja abantu bano batwagatte. Oinayo ngato bw'abantu bano obuwakwata. Oinayo batize. Ate kirungi mulina afando atukozemu omulimu gwe bawanyoli ne mukamawe twegatte bonna obaddewo mu butereeze tutambule tufune sente ezo. Weewaawo n'oluvannyuma ebintu bitereere nga 15 January mulonde Museveni. Aba Fish Protection Unity bashyire n'ahanyanja ya Albert district ya Ntoroko. CEO of FPU and the entire fraternity, the community, for working hand in hand with FPU to make sure they fight the Congo militiamen who come and disturb the work of our fishermen. Nisaba abantu abazubi abebembezi bono ndipisa byanyu we share information ogomba mu kuheza ku militia abakutereza ingamla y'abanya Uganda tugwa Kanzira Aroni tugwa Shabana Aroni tugwa Fande Masa Aroni tugwa FPU Aroni. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.